Kani kadai kedadashan Meghalaya, manipniang subhaya pi baro sya kani katup kubor menta gajan mit. Shawan pa shiki kubor ki babniya ngini pechwai ki mat bakongsan. Ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi, bakari kan salong kanuksa, ha karoi kapar, ha kisan snem banwan. Ladap banbu ia kikendon an na kabenta ki komiti beper hapok ka benami transaction ong Menteri Rang Ba gejala ukan rat ki sangma. Sedang Banpenlong, ya arteli ki Eklavia Model Residential School ha Samanda bat paham sim Harib Hoi District nadu ka Shitarik Uyayong Arhajar Arpusaw. Bu mau nongrim Menteri Katanat Ports, Shipping and Waterways bat Ayush ka Sarkar Pedeng usar Bananda Sonowal ya ka Administrative Block bat kiwede ki project haneya bat Poi ha katop kabaningkong ga Jane University habaro kijing yakop chingi da gajing yo ya nyau tali kita kemaksiar henriu tali kita kemarupa bat lai tali kita kemarnong ha ka kilo India Games kikubor ki babnia Menteri Rang Ba Du Kari Narendra Modi ulaong ba ha kisan snem ki banwan kari kan sakalalong kanuksa jong karoi kapar kani kadai kacing pentikna ka jong u Haba ajing kren haga program Sam Khusnam jong Kasansat Sanskrit Prati Yokita ha Banaras Hindu University menta kasngi Modi ulaong ba ka Khasi menta kalalong kanuksa jong kariti kadustur bat karoi kapar Menteri Rang Ba Du Kari ulaong ba kajing sawa jam jong kajing riuspa kariti dustur jong kari India kala banyo sngo ha keleng ki benta jong kaperthai Menteri Rang Ba gejala Konrad ki sangma henne kasngi ula pentip ha kayeng dorbar jong gejala baladep banbu ya ki kendon na kabenta ki komiti beper hapo jong ka benami Transaction Act bat ba gajing ya peliu jingmut ka bakhat du bat kitanat beper kadang ya chakman haba ai jubab ya kejingkali balabu da MLA ka VPP na Nongkrem constituency iba Ardent M Basayomot halor ka jingdon jong baro ki kes ki bala shem badan hapo ka Benami Transaction Act Menteri Rang Ba gejala ula jubab ba kaladon tangkawai ka kes bat shem la shem ba kat la register yaki kat kum gejing yo ya gejing ucor ula pentip ru ba ladadon kanu kamat la ban penbet bat ki district magistrate la ne bat superintendent of police hakaway pat kalyang MLA jong kaseng uba na Kambagre constituency saling sangma ulaong ba kalong kabadan kam ban kmi perman halor ka benami transaction namar kakta ru ya kamat jong gajingwan rung bean cha kajala ready so only final consultation with different departments, as always is done, is being pursued. Very shortly, sir, the rules will be out, sir. Kementeri Badai Kmi ya katanat karep karyang ikong amprin lengdo. Henne kasngi ilayathu ha kayeng dorbar thau an kejala ba ka Organic Society kabala dep thau kabala ai kerteng Meghalaya's Natural and Organic Society na kabenta ka kamai kachi bat kaching pen bha ya karep karyang ban pentre kam ya kurukom rep klem pendan kam dawai ha kejala ikong amperin ilaong ya kani haba ai jubab ya kaching kali kabala bu da unong yalam jong kalyang persya bat unong thau an kaseng Congress na Miliam constituency iba Ronnie V Lingdo Kementeri Bakmi ya katanat karep karyang kalaong ba la thau ya ka Meghalaya State Organic Mission Arhajar Arpusaw hadu Arpupra bat peli ha ka khatsantarik urempang Arhajar Arpusaw da ka chingthmu ban penkala bat penne ya ka jaka ka ba shilak hektar hapo ka NPOP Certified Organic Cultivation ila pentip syu ba ladep banbu ya kan riu tali ki service provider banyarap ha gajing penbiang ya ki kot bat
ban pentrekam yakani commission. Of this group because of its high demand on certain produces of this over and above spices, also fruits now. So we also provide them with additional support of the waxing machine to increase the shelf life of their produce. Menteri Katanat Pule Puthi, Urakam e Sangma, Hennekasngi Ulapentep Hakayeng Dorbar, Baki Artali ki Eklavia Model Residential School, ki Badan Hasamanda Bat Pahams Im Haribhoi District, Kins Dang Penlong Kelas, Nado Kashitarik Uyayong Arhajar Arpusaw. Haba jubab ya kejingkali, balabu da UMLA kaseng VPP na Maulai Constituency, iba Bright Starwell Marbanyang, Menteri Ulaong, ba keladon kejing kabakraw, ban penyo ya kejaka ban pentrekam ya kene ke projek, ha kejela katkum ke kendon ke baong, ba kejaka kadai ban long ke ban no senyang klem dan kam siu da kesnong. Henry Ulaong pat ba kilas dang pentre ya ke skul ha kejaka bala ai haki. Menteri Rangba Gajela, Konrad Sangma ula pensyai syuk-syuk, ba kila syambun kijing ke ba la penslam ya kakam, bat wat lada ki shnat jong ka sorkar India kila persyang, Henry ka sorkar jela, bat ki shnat jong ka, kimla ban pentrekam kam kloy, namar ba ki sngo thu ya kijing long jong ka imlang sa lang, bat ya kamat ban penyo jaka ru, kan long ka bakham suk, lada ka sorkar jela kan ya don bentah. More importantly, we had issues with land also. So having said that, as the Honourable Minister has applied, we have made a lot of progress in many of the locations. We have been having repeated meetings with BAPCOS and Menetco, and finally we are seeing things move forward. The two projects that were implemented by the state government are complete, and we should be seeing those starting the academic session very soon. Usambut Menteri Rangba Gajela, Bad Menteri Badekmi Ya Katanat PWD Roads and Buildings, Iba Presiden dan Song, Mentakasngi, Ila Pentikna Hakayeng Dorbar, Bayaki Jingtei Jong Kitanat Bulit, Ansala Ban Penbha Hakaleng Kibenta Jong Gajela. Iba ten Song, Iba Kamiru Ya Katanat Ki Kampo Yeng, Polis, Ila Ongba, Kila Don Shibun Kijing Penkala Hakatanat Bulit, Bat hadian ba la itu ya kejing don kam ban pen bha ya kejing tei jongka ka sarkar kala thau ya ka engineering wing ha katanat bala khmi da u executive engineer balas dang ya ka kam ban itu ya ki yeng bat kejing tei bala julor ulaya thu ru ba ka sarkar kala mang marsan phaulak tingka ya ki district ban pen bet ya kani kejing ya kani ula kren ha ka kenta kali jingkali haba ai jubab ya UMLA ka Congress na Kambakre constituency usaling sangma halor ki kam maramat ki kampen bha ya ki cakasa bat cakat rekam jongki pulin. Each district, each SPs to meet these challenges which is on emergency basis, be it the barrack or be it the quarters or be it the offices of the police. So we are taking it on, sir, and I assure the honourable members and also the members of this House that we will further strengthen and we will make sure that the place where the police personnel up to the grassroots level is at least up to the standards. Menteri Katanat Ports, Shipping and Waterways, Bad Ayush, Usar Bananda Sonowal, Hendikasngi Ulaple Yaka Guest House, Kabalate Hapo Ka Phase 2 Project, Bad Ulaburu Ya Umau Nongrim Jong Ka Administrative Block Building, Ka Pharmacy Building, Bad Ka Boundary Wall, Ringkat Kajingker Hashilanter Ka Surok, Ha Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy. Haba ajing kren usunawal ulaong, bagajing wan chong ki OPD, ka ay mansim, bat wan ra i kajing sngo scam, hapadeng ki babun. Haba pai pat syaki kena puli, ulakan tu yaki, bakin penkre ban ay kajing syakri ka bapaka, syakan long briu man briu. Ulaong ru bagi kena kidai ban sngo sarong, bagi yo kalat ban puli syapang karukom syna dawaikan bat kidai ban long ki ba IT med bat mansim, ban kentiu ya kani karukom syna dawai. Uni Menteri Ulayo Ijngai ba kaneya
kan long shibanta jong ka medical value travel tourism bat ka na ka jaka puli ka bapaka tam hakari to grow and also to accommodate their expectation in many ways. Katunat micro, small and medium enterprise, rengkat ka DCIC Southwest Khasi Hills District, kala penlong ya ka program pensapriang jingtip. Basisngi halor ka scheme PM Vishwakarma Hamau Kerwan, Southwest Khasi Hills District. Ka PM Vishwakarma, ka badai ka scheme hapo ka jingkmi jong katunat micro, small and medium enterprises jong ka Sarkar India, katmu ban ajing kasyan klemkut shaki barikor bat kibriu ke badon ka sap kapong leng ba kajing pendon kam ya ka collateral free credit kajing ajing hikai ya kiriu don sap kitar kajuk menta kijing mentoy na ka digital transaction bat kajing kasyan ya kiyau ya diyatin Iniraj Sharma ibadai i assistant director branch MSME DFO Shillong ila ong ba kani ka scheme ka bening kong ka batmu ban ai jing mentoy na ka benta ki barikor bat ki brieu ki badon ka sab hakari ka bakenthop hadu khat pratali ki benta bat bala ai kani ban yo jing itu eki ka Sarkar Meghalaya lengba ka Meghalaya State Skill Development Society kala penlong ya ka program Skill Literate Connect aimed to bridge the gap between employers, skilled beneficiaries and local entrepreneurs. Hakani ka program lawan manya shibentalang daginong mi khmat na ki karkhana bapaw khmat ki riu don sab ki bawat kam wat jam bat ki nong seng kam lajong ki badon kamen siem banno senyang na kabenta ban kentiu ya kayo kakot ha kathan Hakani ka program ka ba arsni lenter kinong ya shimbenta kila penlong ya kajingya tai ki workshop bat ki networking session ka batmu karpang banya kren halor ki jingdan kam bat ki jing baya kendu hakiren san ai kam ai jam Hakani ka workshop laya ther halor shibun teli ki mat nadu ki karkhana ki bami hakachuk menta shadu ki lat ki lenti ban kentiu ya karukom seng kam seng jam bat ki jing pen bha Kahnyo Trap Youth Council HYC Ribohoi District kala penlong ya gijing yaj pat ba hanong po ban penpau ya gijing silkia halor gijing sha kenno le don bor balamat da kinong shong shnong hasilanter ki khaput chang ka Meghalaya bat Assam khamtam ha block 2 Kani gijing yaj rally katmu ban kentu ya ka Sarkar Meghalaya bat Assam ban penlong kongsan ya ka shongsan bat gijing ai jingyada na ka benta ki nong shong shnong ha ki thain khaput Kani ka rally bala penyaj da ka HYC Ribohoi District la penlong na ka daw ka jing sha kem ki saungut ki nong shong shnong ha ki pulit Assam da ka bakenno bakini ki saungut ki don kti ha ka ban muslia ya ki project balatay da ka Assam ha block 2 Wat lai kani ka cingtay la penculor da kibor ka Assam. Kani ka cingyat pat ba kelas dang na NSCA Indo Stadium bala penkot haplau jong ka Nongpo Town Shopping Complex. Ha ka Lempung Kilo India Games ka Jain University na Karnataka kalapoy ha ka kardan ka bahajrong ha ka jingyakop cingi. Da kaba kalayo nyau teli kita kemaksiar, nriu teli kita kemarupa, bat lai teli kita kemarnong. Kat ba ka University of Kerala, kalawan baar, ha kaba kalayo kur, san teli kita kemaksiar, kawai kita kemarupa, bat ar teli kita kemarnong. Ka Adamas University, kalawan balai, ha kaba kalayo kur, nriu teli kita kema, ha kajingalek kai kepala long ha, Dr. Zakir Hussain, swimming pool ha kuwati. Mentangin pej igajing long gajing jingman kasun beneng hasilong. Gajing shit kalong kat pra point iway degree Celsius, pat gajing kriat kalong nyo point pra degree Celsius. Gajing sngam kahaw-haw kalong, san pausaw na kashispa men step, bat life away na kashispa janmin. Kala bandon gajing hap slap kabamulumala, bat gajing tablo kendaw hakikat tu kat ni gijaka. Shwaban poi sya kabakut jong kathup khubor inya pej biang sa shisien yakimat bakong san.
Ong Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi bakari kan salong kanuksa hakaroy kapar hakisan snem kibanwan. Ladep banbu iki kendon an na kabenta ki komiti baper hapo ka benami transaction ong Menteri Rang Ba Gejala ukonrat ki sangma. Onstang ban penlong ya artli ki Eklavia Model Residential School Hasamanda bat paham siem Hari Bohoi District nadu Kashitarik Uyayong Arhajar Ahusang. Bu mau nongrem Menteri Katanat Ports, Shipping bat Waterways bat Ayush kasorkar pedeng usar bananda sunawar ya ka administrative block bat kiwede ki project haneya. Bat poi ha katop kabaning kong Gajin University ha baro gijing yakop jingi da gijing yo ya hinyau teli kita kemaksiar nriu teli kita kemarupa bat lai teli kita kemarnong ha ka kilo India Games. Ti parlong katungila poi sya kabakut jong katop kubo jingi menta ka janmiet hadu bangin daya syambiang bat pila syai kesngi kublay pi baro.